nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba PK Media Pano, bashimira ko mubana natwe mukurikira amakuru tugenda tubagezaho ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Nongeye kwa ikaze rero njye basuhuza ndi Samuel Baraka, bayikaze mu makuru agizweho aribanda kuri izi ngingo zikurikira. Ndibuza kubwira ko RIB ku iperereza rikomeje ku nzoga z'ibyuma yavuze ko nta numwe ufite ubudahangarwa. Tukivuga kuri izo nzoga nanone ndibabwira ko mu mujyi wa Kigali abacuruzi bahisha inzoga zitwa ibyuma bakomeje kuzungukiramo. Amakuru yacu turaza kuyakomereza no mahanga, turajya muri Uganda mbabwire ko Brigadier General Givanga yaganiriye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Turaza no kujya mu mahanga ya kure nze kubabwira yuko umugore yafatanywe ibiyobyabwenge yatwaraga yifashishije amafoto ya Harandi. Ikaze rero muri aya makuru yose ku buryo burambuye, ndetse reka tubonewe kubabwira ko niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi channel wibuka gukanda subscribe, usiga like, tange n'igitekerezo kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu makuru n'ibiganiro tuba twabateguriye. Reka amakuru yacu tuyanzikire kuri inkuru ivuga ko RIB ku iperereza rikomeje ku nzoga z'ibyuma yavuze ko nta numwe ufite ubudahangarwa. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yashimangiye ko gukurikirana abafite aho bahuriye no kwenga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge mu Rwanda bitarangiye, ahubwo ko no mu zindi nzego zirimo na za ministeri hazatungwamo itoroshi nihagira ugaragara nawe abiryozwe. Ibi byatangajwe ejo kwa 13 Kanama 2026 ubwo kuri RIB herekanwaga abakozi ba leta 18 bakurikiranyweho ibyaha byo gukoresha ububasha bafite mu nyungu zabo bwite no kubibyitso ku cyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kumwica cyangwa gushegesha ubuzima. Dr Murangira Bitieri yagaragaje ko ubu abantu bagera ku 104 bamaze gutabwa muri yombi kuva kwa 20 Nyakanga 2026, ariko ko guta abandi muri yombi bitahagaze. Yagaragaje ko gahunda yo guca ibinyobwa bitujuje ubuziranenge itazahagarara kugeza igihe uwayigizemo uruhare wese ukidegembya azakurikiranwa. Guta muri yombi abagize uruhare mu gukora ibitujuje ubuziranenge kandi yagaragaje ko bitazagarukira ku binyobwa gusa. Yagize ati muribuka igihe twagarikaga imitobe ya Salama, izi ngamba ntabwo zahagarariye ku binyobwa gusa, zizakomeza no mu bindi kuko ubuziranenge ni ikintu cy'ingenzi kandi dushaka umunyarwanda ufite ubuzima buzima. Mu bantu 104 bamaze gutabwa muri yombi harimo ba nyir'inganda zenga ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, abo bakoranaga n'ababafashaga gutumiza ibitemewe mu kuzenga. Harimo kandi n'abakozi bo mu nzego za leta, barimo abayobozi bagize uruhare mu kubakingira ikibaba no kubaha ibyangombwa mu buryo butemewe berekanwe. Inzoga zitujuje ubuziranenge ziri guhashywa cyane. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibiribwa n'imiti Rwanda FDA cyafunze inganda 148 zikora ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge, kinatesha agaciro impushya zabyo zo kubikora, ndetse gihagarika by'agateganyo ubwoko bw'inzoga 52 zituruka mu mahanga. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana aherutse kuvuga ko mu isuzuma ryakorewe zimwe mu nzoga zitujuje ubuziranenge zapimwe basanze harimo izifite igipimo cya 90% cya alcohol, hakabamo n'ibinyabutabire by'uburozi bitagenewe kunyobwa. Tukivuga n'ubundi kuri izo nzoga, reka mbabwire ko mu mujyi wa Kigali abacuruzi bahishe inzoga zitwa ibyuma bakomeje kuzungukiramo. Bamwe mu baturage batandukanye bavuga ko bahangayikishijwe cyane n'uburyo bamwe mu bacuruzi bafite utubari n'amaduka cyangwa se botike bakomeje gucuruza inzoga zitwa ibyuma mu gihe zamaze gukurwa ku isoko. Ibi aba baturage babitangaje nyuma y'aho ikigo cy'igihugu gishinzwe kugenzura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa Rwanda FDA cyakuye ku isoko ry'u Rwanda inzoga benshi bakunze kwita ibyuma cyangwa amabuye n'izindi kubera ko zitujuje ubuziranenge, ndetse kinafunga inganda 148 zakoraga izo nzoga kuko zitari zujuje ubuziranenge. Nyuma ko inzoga zitujuje ubuziranenge zirimo izitwa icyuma zikuwe ku isoko mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali, cyane cyane mu maduka cyangwa se botike n'utubari, usanga hari bamwe mu bacuruzi bazicuruza mu ibanga rikomeye bene izo nzoga ziswe ibyuma. Bamwe mu baturage baganiriye n'ikinyamakuru Kweli Times dukesha inkuru bayihamirije ko nubwo inzoga zitwa ibyuma zakuwe ku isoko zikomeje gucuruzwa mu ibanga, ndetse uyifite ari kuyungukiramo inyungu ifatika kubera ko itakigaragara ahantu hose. Bavuga ko abanyerondo bari mu bantu bakingira ikibaba abacuruzi b'izo nzoga, ndetse bajya bazibaha nabo bakazinywa kugira ngo badatanga amakuru yuko bazifite. Bemeza ko abacuruzi benshi bakimenya ko inzoga yitwa icyuma yakuye ku isoko, abari bazifite bose bahise bazihisha kugira ngo
ngo ubuyobozi n'inzego z'umutekano zitazitwara ndetse ubu ari bo bari kuzigurisha mu ibanga abaturage bazikundaga. Umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Gahonzire Werarisi yabwiye Kweli Times ko uzafatwa yahishe izo nzoga zitwa ibyuma n'izindi zakuwe ku isoko azakurikiranwa ndetse agahanwa n'amategeko. Yagize ati polisi irihanangiriza abo bantu bahisha mu mago no mu baturanyi, uzabifatirwamo azahanwa nk'umuntu wakoze icyaha akurikiranwe n'amategeko, abaturage babyitondere kuko bitemewe. Munyemerere amakuru yacu tuyakomereza mu mahanga, duhereye mu gihugu cya Uganda. Mbabwire ko Brigadier General Rwivanga yaganiriye na Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yiyemeje gukorana n'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC mu rwego rwo gukomeza ubushobozi bw'ingabo z'uyu muryango zihora ziteguye gutabara aho rukomeye. Museveni yabigarutseho ejo kuwa kane tariki 13 Kanama 2026 nyuma yo kwakira Brigadier General Rwivanga uyobora uriya mutwe w'ingabo mu biro bye biherereye i Entebbe, aho yamugejejeho ibikorwa bya EASF n'imbaraga zikomeje gushyirwa mu kongera ubushobozi bw'inzego z'umutekano zo mu karere. Mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, Museveni yavuze ko nk'umuyobozi w'umuryango EAC yijeje ko azaganira na bagenzi be bayobora ibihugu bigize uyu muryango kugira ngo EASF irusheho kugira ubushobozi bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano n'iby'ubutabazi mu karere. Yagize ati naganiriye na Brigadier General Ronald Rwivanga uyobora EASF muri State House i Entebbe, anyereka ibikorwa by'uyu muryango n'imbaraga zikomeje gushyirwa mu gukomeza uburyo bwacu bwo guhangana n'ibibazo by'amahoro n'umutekano mu karere. Ati nk'umuyobozi wa EAC nzaganira n'abakuru b'ibihugu bagenzi banjye kugira ngo dukomeze EASF, harimo gutumiza inama y'abakuru b'ibihugu byayo itaraterana kuva muri 2014 no kureba ko uyu muryango uhabwa inkunga ihagije kugira ngo ubashe guhangana n'ibibazo by'umutekano n'ubutabazi mu karere. EASF yashyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu rwego rwo gutuma ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba bigira ubushobozi bwo gutabarana mu gihe cy'amakimbirane, ibibazo by'umutekano ndetse n'ibindi bibazo byihutirwa bibangamira amahoro n'umutekano mu karere. Kuganira kwa Museveni na Brigadier General Rwivanga bibaye mu gihe EASF iri mu bikorwa byo kongera ubushobozi no gushimangira uruhare rw'ibihugu bigize uyu muryango mu bikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere. Reka mbonero no kubabwira inkuru ivuga ko umugore yafatanywe ibiyobyabwenge yatwaraga yifashishije amafoto ya Harande. Polisi yo muri Ecuador yataye muri yombi umugore wari utwaye ikamyo yari ipakiye ibiro 469 bya kokayine nyuma yo gusanga iyo mitwaro yari iriho amafoto ya Erling Haaland yakoreshaga mu kujijisha ababibona. Iyo kokayine yafatiwe hafi y'umupaka wa Ecuador na Colombia mu gikorwa cyakozwe n'abashinzwe kurwanya ibiyobyabwenge kuwa gatatu tariki 12 Kanama 2026. Abapolisi bari bamaze kubona amakuru y'ibanga avuga ku modoka bakekaga ko itwaye ibiyobyabwenge. Bayihagaritse ku muhanda wa Pan America Highway, barayisaka basanga hari udupaki 370 twa kokayine twari dushizwe mu gice cy'ikamyo cyari cyarakozwe mu buryo bwihariye bwo guhisha imizigo. Icyatangaje abapolisi kurushaho nuko utwo dupaki twari dupfunyitse mu buryo bugaragara kandi turiho ifoto ya Haaland, umukinnyi wa Manchester City akaba n'umwe mu bakinnyi bakomeye ba Norvege. Polisi ntiyigeze itangaza impamvu nyayo yatumye abacuruzi ibiyobyabwenge bakoresha isura ya Haaland. Icyakora inzego zishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge zisobanura ko imitwe y'abacuruza ibiyobyabwenge ikunze gushyira amazina cyangwa amafoto y'ibyamamare ku mitwaro yabo kugira ngo imenye umutwe wateguye uwo mutwaro cyangwa umuntu warugenewe kuwakira. Mu gikorwa cyo gufata iyo kokayine hafashwe umugore uzwi ku izina rya Maria Ara ufite ibyangombwa bya Colombia. Yafatiwe mu gace ka Guagua Negro hafi y'umujyi wa Turkani uri ku mupaka wa Ecuador na Colombia ku birometero 246 uvuye mu murwa mukuru Quito. Agaciro k'iyo kokayine kabarirwa hafi muri miliyoni 11 z'amadolari ku isoko ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe ku isoko ryo mu Burayi gashobora kurenga miliyoni 19 n'ibihumbi 600 by'amadolari. Haranditseho umukinnyi w'umupira w'amaguru wenyine wigeze agaragara ku mitwaro y'ibiyobyabwenge yafashwe. Polisi yagiye inagaragaza imifuka cyangwa udupfunyika twariho amafoto ya Lionel Messi, kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Argentine. Murekereho mbashimire mwese kuba mukomeza kudukurikira. Aha dusoreje amakuru yacu kuri PK Media Panel. Nge nari Samuel Baraka, amakuru yo nakagaruka.